هەگەر ئیرۆ مرۆڤ وسۆ ڕەوشێک گشتی بنرخینە بێگومان ڕەوشێکی ئیرۆ ئەم وەک تەکۆشینا ئازادیە کوردستانە وەک gelek ku xwe bi fikrên rêbertî perwerde dike hîvî û xeyalên xwe di fikrên rêbertî de dibîne li beramberî vî fikrî dijmin êrişên ki ew qa mezin êrişên ew qa barbar êrişê ku ew qa ji pîvanên ehlaq dûr dide meşandin bêguman ew û hêzên azadîxwaz di sürecên pir hesas re derbas kirin. Ji ber ku mirov dikare vê dawiyê de jî wisa pênase bike tekoşîna ku îro tê meşandin tekoşîna man û nemanê ye. Yani wek mirov dikare bêje îro em şerê man û nemanê dikin. Ji bo vê jî heger mirov bizivire xwar de jî bizivire paş xwe de li dîrokê temaşe bike ji ber ku dewleta Türk devletekî ew qasî faşîst e devletekî ew qasî barbar e dîrokê hemî caran dubare dike yanî dixwaze di milê xwe de cihên ku tê de komkujî pêk aniye cihên ku tê de wek li gorî xwe serketin bi dest xistiye dixwaze car din wan dîrokan hemiya dubare bike ê mînaka vê herî ber bi çav jî wek çawan berê 100 salan ji bo parçekirina Kurdistanê zemîn çêkirin amadekariyên çarparçekirina Kurdistanê û wê re komkujîkirina gelê Ermenî yani her du wek rexhev de birin ji ber ku di dîrokê de gelê Kurd û Ermen bi hev re jiyan kirine yani hem ji bo her du gelan hev bidin parçekirin hem jî komkujî bi ser gelekî de bênin gelê din jî parçe bikin ji bo bêînsiyatîv bikin zemin çekirin. Mesela tenê 1923 da biryar nedon ku Kurdistanê parçe bikin. Pêşiya wê de Ermenî bi komkujiyekê re derbas kirin piştî komkujîkirina Ermeniyan êdî xetên Sîkayspîko ku peymana Sîkayspîko danîn divê de heta yani 1916 heta digeha 1923 artık peymana Lozanê de Kurdistan parçe kirin. Parçekirina Kurdistanê jî ji bo Kurd bêînsiyatîv bibin. Kurd yani çawa dibe parçe bike rêve bibe. Wê zihniyeta İngilîzan bi ser Kurdan de hatin. Dibe gelê Ermenî de komkujiyekê re derbas kirin. Ew xeyalên Osmaniyan yên wî demî dema Kurdistan parçe kirin û Ermenî de komkujiyê re derbas kirin sade heştê xaka xewan da kirin. Lê ji bo em îro vê rewşê jiyan nekin ji ber ku em nêzîkî 100 sala yani 100 salên peymana Lozanê temam dibin. Armanca Erdogan dewleta Türk hêzên faşîst hemû xeyalê wan ên heta digeha 2023 dîsaş nû de peymanê çêbikin yani xeyalên xwe ên ku vê carê Kurdistanê talan bikin. Dema mirov berê xwe ditinê vê carê armanca dewleta Türk armanca îttifaqên wek AKP û MHP kîma heta niha îttifaq tenê de AKP û MHP de dît bes îro çelişkiyên ku nav wan de derketin me dît ku îttifaqên mafyê îttifaqên Ergenekonê îttifaqên hemî hêzên tarî ên Tirkiyede vê carê hemberî rêxistina me hemberî tekoşîna ku em dil meşandin îttifaqek çêkirine vê carê ji asîmlekirina Kurdan zêdetir ji parçekirina Kurdan zêdetir armanc kirine ku gelê Kurd bi komkujiyekê re derbas bikin. Yani ev hemî aliyên xwe de diyar dibe. Ha ji bo em wek berî 100 salên lîtir baş de nemênîn em amadekar bin em ji bo rêgirtina li vê komkujiyê ev komkujiya ku dewleta Türk daye pêşiya xwe û dixwaze pêk bîne ji bo em wek gelê Ermenî di komkujiyê re derbas nevin pêwîstiya her Kurdekî heye tarafê xwe diyar bike. Yani dem hatiye êdî tu navbeyên de nikarî jiyan bikî. Yan tu dê aliyê dijmin de li beramberî hêzên azadîxwaz tê şer bikî tê îxanet û dagirkeriyê qebûl bikî yan jî tu dê li kêleka
گریلاین آزادی خواست یا جی کسین آزادی خواست هلوست خویا ولات پارێزی هلوست خویا وجدانی و مرواتی دیار بکی اگر مروف به لو ما دست بک آختنا خود جگو یعنی دولت و ترک تنه د تالان کرنه را نه دقر کرنه را نه بوی رجی چانده تنه دکه بوی رجی هبونه تنه دکه ایرو جی اگر مروف بری خواه بدتنه اوقا اپراسیونه که پر برپره داینا دست بکرن و ده همان روژا کو کمکوژی بسر گل ارمنی ده آنین و روژه ده ایرشی جیاین کردستان جهن مینانی و متینان زاب آواشین کرن افتشتین تصادف نینن بنوی ده جی دمات بری خود دیه یعنی هزین وشارتی هزین کو ایرو سردستی و جهان جخوره دبینن چی وی ملی ده اوشی آلیکاری دولت و ترکین وانجی ازن دایا یعنی اگر مروف بال بکشیند سر روزا که هفدیتن به سروک دولت یک بوی این آمریکا را به تلفن او اردوغان دیکتاتور هفدیتن کرد روزا پاشتری همان ایرشین او ایرشین برفرح بیک آنین لسر افرین گریسپی جهندیم روشاوای کردستانی و اکثر کانیشی اوجی اجازه گرفتن بیک آنی یعنی تجاران به اجازه یا دولت دستهلاتدار یرمینانی آمریکا دبن روسیه دبن به گشتی جی هزین کود ناتو در جهد گرن یعنی هزین کود جی گرتی یا ناتو بیک دن همیان جی اف فرصت دایه دولت ترکی دبه که زمان خواسته با حتی دمکی تالان کردن کردان کمکوژی کردن کردان هر کردی که جبو آزادی تکوشین داده جبو هم بیدنگ بکرده دبه که دمج خواسته بود یعنی حتی دمکی و پیلان خواه یا قرش پیک بینن جبو ویجی چه دکن دست بی جبو همی زمین ایوان خرابی خواه چه بکن چه کرن تجربه سر ریبرتی خورد کردن یعنی خواستن دنگ ریبرتی جه گل بدون قد کردن پروژه ریبرتی ین که لهمبری سیستم کپیتالیزم لهمبری همی خرابی انجوا که ریباز این که ریبرتی تخوازه دانه و جه بکن اتوی داره داشت با پروژه ریبرتی پیک نه تجربه پیک آنه و یاد دیتر ایجی ریخستن ما د فرق و پیلان دولت ترک و هزین دستلات دارده جبوی جی ده 12 ایلونا سالا در باستوی ده حمله و دم آزادی ها دست بکرن لو ما مگو هم ایرو شر مانو نمان دین مشاندن اگر تو بی ایرو اتفاق انکو خراب بونه اتفاق انکو دولت ایدین نکاره و پیساتی خود وشه اوجی تکوشینه که یا کو گریلا دچیان کردستان ده دده کردنه چما گلو او اتفاقا وک مروف بیجه صدات پکر او مافیه چما بری برخوادانا گاری نداخوی چما ایرو شکستن دناوا گرتنا مهپی و آکپی ده دناوا ارگنکانی ده دناوا هزین و شرطین دولت ده چما بریوی در ند کردن او آمیرال انکو وک داخویانی داین چماوان بری گاره وسانت کرد او دیار دبا همی هزا خواه کرن یک لهمبری تکوشین آزادی کرد لهمبری گریلاین آزادی خواست لهمبری کسی انکو خواه به فلسفه ریبرتی پرورده دکن کرن یک لی دیار دبا سر نکدن اجبوه و شیره جی و همی ریباز این کمکوژی آن دبن تالان آن دبن قرکرن دبن و پیک بینن یعنی وک مروفت کاره بیجه ایرو داگیر کرن باشوری کردستان وک ما گوتی جی دوی هر کس طرف خود دیار بکن طرف کل همبری داگیرکری را دوسته تکوشین داده مشاندن ناهیل داگیرکری پیش بکوه داربه انگیران داگیرکری داده جخواه گیری لین آزادی خوازی و کردستان دیارن
او کسی کجیرا بدنگ دبن رجرا و دکن وقت مروف بیجا بیلگین استخباراتی دادن ملی دی درجا به نوع حکمت حرم دا یانشی به نوع قدر پیدا اوانشی طرف خواه بلی کریا یعنی وانجی ملی خواه به دجمن را آریکاری خواه هر تشتی خواه کن ها به دجمن را دیار کرنم جبو بیجی مروف وصو هگر بانگوازی جی بکا جخوا ریخستنا مجی پیشنگین مجی وصو دوی آلی دا بانگوازی رو کرین هر کس دو آلی خواده لهمبری و داگیرکاری بیدنگ نمینه چونکه وقت پیشنگین مجی گوتی بیدنگی قبول کردن اخانتیه قبول کردن داگیرکاریه ام رخ لگیری لاین خواه مینا کم بیشی دایی که دکاره به دعاین خواه بابک دکاره به نفین خواه جوانک دکاره لکیلک و گیری لا جه بگیره ایدی تری هر کس دکاره دا آلیه که دا و داگیرکاری بده ناس کرن یعنی وقت چوان هم گلک جاران ده هف پیوین خواه دا جی ام وقت پیشنگین مجید بیجن تو کسی وقت ما دولت و ترک ناس ناکن یعنی دولت و ترک لکوی داری کرده که جبو آزادی جبو مافین خواه سری را که اگر دولت و ترک بی و الوی داری پرچخاندن چه بگم یا دیتری جی مگود نیت دولت و ترک کنی گیری لنینه نیت دولت و ترک کردان دو کمکوژی که را در باز کرنه اگر ام حساب بین دم هری نزدیک جی مینا که ام بجین جه کی وقت هفتانین کتیته دا اینها دارن حرم و بهدین آنه همیه تالان بکن همیه دبره باشوری کردستان هر چندی وقت ده آستا ریوبریان دجی ریوبریان حرمی دجی هلوستک هبدجی بس ده آستا پرلمان کردستان ده آستا سروک وزیر سروک حرم ده بیدنگیه که هیا یعنی شوی تالان کرنه را بیدنگیه که هیا املی دی اگر ام بیجین جبو پککی اجازه دابن دبن هیجت و پککی ده داگیرکاری پیش بکوه ادویج بو تالان کرنه هلوستکی ون هبا اما تو وی ملی ده بری خواد دیه اگر حسا جی بچه راستی جی تو حرم نامینه و حرم و کردستان نامینه جبر که دولت و ترکیه همه جی داگیر بکه یعنی لی باوری ما هیا اف چند روزن دولت و ترک به همی هزا خواه لهر سی جهن که اپراسیون هری مزن دایی دست بکرن پیش در نهوتیا گیری لاین ما دچیان کردستان دا دزات متین و آواشین دا هر روش ضربین گران دولت و ترک داده او ضربین که گریلا لدولت و ترک داده دبه سبب که اتفاق وانی قریش دیگ دچه آلیه دن دجی یعنی وقت هر کسی حتی نه تکنیک دست هزین دستلاتدار دا حساب بکر تنه اوت کارن تکنیک کار بینن لیرو اگر هم بر خود دینه گری لاین میجی یعنی هزین مین هوایین شهید دلال آمد لهر دری دکارن چالکی هم پیک بینن لهر در یعنی جهن که هری جبو خواه استراتژیک دبینن جبو خواه قلعه دبینن هزین هوایین شهید دلال آمد بچن و داری بمباباران بکن افجی ترسه که افجی خوفه که افجی تیت وی واته که هگر لچیان کردستان داگیرکاری پیش کردن بمباباران تکرن تیش آوتاندن او وی ملی دی داجی مساجه که ام جی دکارین وان تشتانه بکن لیج برکو ام رخستنه کی وجدانی و اخلاقی نه ام جداکاری داخل نابینا سفیلان و هزین دیتره جبویجی نها وقت داوی ده اگر از بیجم اف هلوسته کی هری داوی چاطلقا یعنی برخوادان کو گریلا ایرو دیگه چوان پیلان قریش این دولت و ترک و هفکارین و تیگ بر همان دمی داد باشور کردستان دا وقت مروفت کاره بیجه ده مالا بارزان ده جی پارچه بنده چه گره هلوستا اتم بارزانی یا کو گوتی ولاتا کی کو دولت و ترک تیدا داگیرکاری پیش تیخه نکارن تیدا جیان بکن مروفت کاره به هلوست ارینی ببینه لی وقت بانگوازی جی مروفت کاره جبو بریس اتم بارزانی بکن
ji Kurdistanê revî neçare seriya werin ji xwe kesên ku fikrên ku li hemberî dagirkeriyê şer dikin li hemberî dagirkeriyê dengê xwe bilind dikin amade hene tu jî were li kêleka me em bi hev re li beramberî vê dagirkeriyê bibîn hêzekî herî xurt yani di hêzên çareserî xwastinê de jî em parçebîn çê nekin yani wek bangawaziya me bi taybetî ji bo birêz Ethem Barzanî heye bê li kêleka me bi fikrên rêbertî ya ku ji bo mirovatiyê nefes dide standin û gerîlayên me yên ku li hemberî dagirkeriyê li hemberî hemî teknîka xurta serdema sed sala bîst û yekan de pêş ketîjekî me ew vala derxistiye bê li beramberî wê li kêleka me cih bigirin em li hemberî vê dagirkeriyê li hemberî vê zulmê li hemberî vê kompojiya ku dewleta Türk dixwaze pêk bîne dewleta Türk bi hevkarên wê ve bidîn binxistin em bigihîn azadiyekê em bigihîn xweşiyek ya em giştî netewên rojhilata navîn û hemû cîhan bi hev re jiyan bikin